Nagkapam, boy. Ijabalay na nanang mo. Anya nga'y tinarabid mo ijabalay ni nanang. Nagpatulong kanya ngagmula iti parya. Anya? Nagmula kayo iti parya? Wen bakit? Minulag iti parya ti aglawlaw ti balay ni nanang mo. Itaman pa'y nagmula ni nanang iti parya? Tinulungak latan Tapno awan may bagbagana kanyak. Kat naldaw kan. Wen bakit? Pinakan na ko ni nanang mo. Nasaya at nga rod no kasta lakay. Nagibas di impasidana kanyak. Anya ti impasidana kan kangay. Paksiw at tilapya. Anya? Nagnanam ti luto ni nanang mo. Tilapya ko naman. Nagimas. Nagkapamanan, boy. Nagmalmalam kang awan dito balay. Naggapuak ijabalay ni nanang mo. Anya manan ti inaramid mo ijabalay ni nanang. Andaman yung paripir na lamisahan kanyak. Apay aya, nadadaal di lamisaan ni nanang? Wen, nalukay ngamin di may saasaka ti lamisaan na. Isu alinan saak. Kasta aya lakay. Ala, mangmalum tangarudan. Nabsuga kon. Sikalangan ti mangmalam bakit? Anya? Nanganam ngay? Ije balay ni nanang mo Nagimas ngamin di impasidana kanyak. Isu nabsugak. Anya ngay timpasidanakan ka? Tahong bakit? Tahong? Wen bakit? Nagdadakkel at tahong ti sindami. Nagimas ti agigup iti sabaw ti tahong. Papanamanan, boy. Mapanak ije balay ni nanang mo. Anya manan ti aramidam ijabalay ni nanang? Agpo ka na kano iti kawayan. Apay ti kawayan? Agparamid ni nanang mo iti apagiddaan na kano iti aldaw. Anya? Mabainak mat no jak tungpalan ti paparamid na. Tama nga nugurain na. Ala, aramidam latan ti ipapaaramid ni nanang ko. Wan bakit? Malam to siguro no agawid ak dito balay. Si kalat ti makaam mo. Ketangdanan na ka ni nanang. Ibagbaga na atang danan nak. Ngamsanan ko nak. Tawan matlat sabsabali. Mabainak mo't apatangdanan Kat, oray ikan nakalaang itibasit at angdan mo Saanan bakit? Pakanan kan pagmerindaan naktumot lang ni nanang mo. Ayos day jayain. Sa bagay. Mala. Inakon, tagpukanak pa iti kawayan. Bakit? Nagagit kamay tama mapan balay ni katugangam, boy. Wen, ulitag inggo. Nagadungaron ti paparamid na. Aya. Wen ulitag. Mabainak mo't jak aramidan ti paparamid na. Ay na, nagpintas ni katugangam baraw. Ay na, nagpudaw pa iti gurong na. Kaslasaan bakit nukit kitain? Ay, nagpintas talaga ni katuganga kulitag. Saan lang nga na po daw? No di kat nagseksipay. Armagsa ni katugangam baraw. Ha? Ay, sana uncle. Dahito ti di mo raramidan. Ha? Apay kumasaan? Kit nabayag mo't tayo nabalo tinatay. Basta, di mo rarman ni katugangak. Apay nga minaya. Sa apay kursunadak gyan. Nyalagit din ni ulitag. Mangsapol kalangan iti sabali pagdatunam. Ningarod katugangam ti kayat kaw, tagpada kami abalo tinatay. Agrigat ka lang iti din na ni katugangak ulitag. Anya ti kayat mo asawain? Kat no adda sakit ni katugangak. Anya nga ti sakit ni katugangam? Amnesia ulitag. Tirigat na, ang mga numalipatan na ka, ngam muna. Katag na ka. Anya? Sapay agtag tugangak no makalipat. Ay. Ay, saan nga ruday? Jack kaya ti Isumot ulitag. Isuadi mon gandatan nga arman ni katugangak. Kanayon mat iti balay daan titinang nilakay mo kasinsin Laura. Uwan kasinsin iming. Adda ngamin ipatpatrabaho ni nanang kiniboy. Kastaya. Mas daawak lang aming. Takanayon ijay ni bayaw boy. Awan ngaminan ti sabali nga ibaon ni nanang. Isuan nilangan boy ti ibaon na. Sa bagay, nagagatmat ni bayaw boy. Uwan kasinsin. Di na pa'y kayat ti patangdanan, tamabain kanukin ni nanang ko. Anya nga iti ipapaaramid ni Antitinang kan ni bayaw? Agduduma agpukan iti kawayan, ken agdalus iti aglawlaw.
ijay maten amangan. Aya, Wen, iso asaanin ang matatao dito'y balay ni Boy. Kanayon latan, ijay balay dananang ko. Nay, naggapuam pare boy. Ne, si kamat gayam pare Asyong. Naggapuak mat dita balay da katugangak. Nay. Anya nga iti naramid mo dita, pare. Agar aramid ang itipapag apagidaan ni katugangak. Nilaeng aya katugangam dagid da, pare. Anya ti kayat mo asawan pare? Ay kwa, tikait ko asawain. Mabalin nyo matag kaida adwa kayo lang. Mabit man lang pare Asyong. Kaslad da sa balya kayat mo asawan Amok Anya ti amom? basta damok paray. Naggasat kamutin, Joe. Apa yan ako naman nagasatak pare. Ay, gaputa. Naimas ti sidam, Joe. Anya? Agsida ka lang a rodin ititlaw. Agsida ka pa'y iti upa. Uwen no jay inana. Anya? Naglukon aboy. Tinurugan nakmutan. Hindi nakmutan ag-agkan sakpay ang maturog. Di nakpayan arakupon. Maturog adagusan no agidda. Sapay nagbangbang luang. Boy, agriin ka. Boy, agriin ka man, lakay. Boy, agriin ka na. Agriin ka kunak. Apa bakad? Umay kan alakay. Sa di na ti papananta. Amo mo na. Mapanta ijay langit. Salbag. Nagantayo jay langit. Kasi kailangan ti mapan. Anya? Maturog ak langan, bakit? Nabambanugak. Jak makapan jay langit. Oh, ato yan ti merienda, boy. Agyaman na, katugangan. Ay na, nagpintas ka talaga? Talaga? Wen, I love you, katugangan. Si Kamat. Ay na, awagan nakpailaang iti katugangan. Hani ko na mutan kanyak. Sige. Hanilatan no iso ti kayat mo. Kasta ti kayat ko, hani. Ayun kayam. Di kagpadpadlaw kin ni Laura nga anak ko, Dakas talakit di. Wen, di ka di madanagan, hani. Saan to amadlaw ni Laura nga da relasyon ta? Abakas la makagura ka, Laura. Kunakon kat akagura nak. Apayaya? Tarupam. Anya lakit din ni bakit aya? Anya man ti panggurguraam kanyak. Tarupam. Ibagam ngamin ano anya ti panggurguraam kanyak. Andan samutin babaim. Iso adi na kun kayat. Unay kamatan. Awan ti babaik. Sika lang ti ayayatak. Api nga rod nagbaliw kan kanyak. Sika talaga bakit? Siyempre, nabanugak iti rabi. Iso naturog akon. Ti ko namkit di. Adda babae mon. Awan babaik bakit? Sika lang ti ayayatak. Nagmayatin abiyag, Joe. Apa yan na ibagam dahi ta pare? Nagganas, Joe. Anya ti nagganas asasawam dita. Ay na, makapaapal ka, pare boy. Nagganas sa talaga, Joe. Di ka mawatan pare Asyong. Anya dahi tang ibagbagam. Sana all. Dadalan ti ulom. Jakmot mauawatan dagiti ibagbagam. Paray, asinaw tinalalaeng. Jay anak wenno jay ina. Anya? Ammo ka, pare boy. At relasyon nyo kindi nanatinang. Oy, awan mo ta. Katugangak dayjay. Ewan, katugangam ngagpaisaw ngam agkaida kayo mal. Tangiwat mo pare Asyong. Ang mga nuad na makangagkan ka. kita, mapaisuan ka. Kasano ti pan nakaamom iti dayta pare?
Sinirip kayo ija unag ti balay ni katugangam, pare. Anya? Ay na, nagganas ti agbuya, jaw. Anya? Oy, Ah, no anya tinakitam, di mo latan iwarwara sa pare asom. Delikado akin ibagat ko. ay na, nagsiglat ka talaga, jaw. Ay na, umapalak ka talaga. Sana all may jowa. Kasinsing, awan ka diti sa bali amadmadlaw mo kani bayaw, boy? Anya kumangay ti sabali amadlaw ko kasinsin. Ay. Agreedam ka, kasinsin Laura. Anya ti kayat mo asawan kasinsin. Ay, diyak kaya ta siya, ti pagtaudan ti sa inyo pag kinaawatan, kasinsing. Paliiwom laang nga nila kay mo. Anya? Basta paliiwom nila kay mo, kasinsing. Tapno awan ti pagbabawyam, iti udi na. Apay ka di kasinsin. Ibaga mo na, no apay anas kan apaliiwag nila kay ko. Basta, paliiwom nila kay mo. Day talaang ti maibagakan ka, kasinsing. Di ka kayat, iso apumanaw ka, Ingo. Ay ayatin ka, tinang. Agpada tamot tinabalo tinatay. Ay basta, di ka kayat, Ingo. Diyak kayat tila kay akaskan ka. Anya? Ay na, agkatawunan talaeng. Ngam di naki din kayat. Diyay ubing ti kayat ko, Ingo. Diyak kayat tinaalsam akaskan ka. Anya? Ti kayat ko, daytay kabailan nakpay nga iwala-walagas. Ha? Ay try may, tinang. Ay basta, di ka kayat, Ingo. Ala, agawid kan tayong kagdigos. Bara lang tibagim dayta. Anya? I love you, honey. I love you too, honey. Ay na, kunak no di ka umay ita dito balay ko, honey. Mabalinaya sana ni. Mailiwak nga rod kan. Uray siya, honey. Mailiwak matan kan ka. Anya pa ilang nga rod aramidan tangay. Umay ka na. Ay. Oh my God. Di nakguyodan, honey. Di tamit balay ni nanang tinapanan ni Puy. At daayamanan ipatrabaho ni nanang kankwana. Nabayag asa anak nga imalatiw di tabalay ni nanang. Mapanak man kit di dita. Takasarsaritak man ni nanang ko. Mabait lang, honey, Oh, apay ay honey. Diyak pa'y nairikap diri daw iti kusina. Bayam, awan matlati sa bali at tao nga umunag dito'y balay mo. Ituloy takit din tararamidan ta. Baka mo ka, honey. I love you katugangan. Ay stay, honey. Anya ti kayat asawan da ito nanang? Boy? Laura? Laura? Nagbastos kayo! Inakapay mat nga rod nanang! At da relasyon nyo kini boy nga asawak! Kuha. Ay na, pakawanan na kami, anak ko. Agpalawagak. Ay, kwa. Pakawanin na kami bakit? Nagalasti lang ayo. Kababain day tingay naramid nyo, nanang. Idarom kayo iti day tingay naramid nyo. Anya? Ay, saan ka di, anak ko? Pagsasalitaan tayo na ito, yaba, anak. Saan, nanang? Nagsakit na tingay naramid nyo. Idarom kayo at doha, tapno agnagam kayo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Anay ko, nagsakit talaga, nagutot, anay. Anya tinasakit kan karamaun. Nagsakit ti sakak, Nora bakit? Kasla maisinan ti sakak, anay. Agan ano ayaday tasakam.
Agrayuma aksa bakit? Nagsakit na talaga. Jaksan ka ba ilan? Ay, mataya ka, nanay. Ay sinalbag ka laklakayan. Rayo mala ang matay kan. Nagsakit nga raw. Kay, anya nga ron taramidag. Igatangan nakitimidisin ka, Nora bakit? Mala, mabit lang tenak gumatang ije parmasya. Saan nga ije parmasya ti paggatangam itimidisin ka? Ah, paggatangak nga ron iti medicine mau, no saan nga ije parmasya? Ije tersina ti paggatangam, Nora bakit? Adaya mo't magatang nga agas ti rayuma ije tersina. Adda? Awan! Adda nga raw. Awan! Adda ko naklangarudan. Uray may salaabot iti arak ti gatangam. Ay sinalbag ka! Kaya't mumatlagayam ti aginaw iti arak. Isu nga ro ti medicine kuno agsakitak, Nora bakit? Isu nga yung kagumatangan iti medicine ka. Ay manja, Ay, sige na, Nora bakit? Italang, ba't nga ginumak iti arak? italain mo't nga ginumak iti arak. Ulbawn! Inaldaw ka nga ginom iti arak. Hindi ka nagungungit ka day, Nora bakit? May mayaten ti aginumak iti arak, ngam ti agbabae ak. Anya! Sige na, bakit? Igatangan na kun iti medicine ka. Kat kumustan tirik na ramawn. Ayos, bakit? Naay, mayaten ti panagngirsaim. Kas kalaag ngir-ngir si akuton. Anya lakit din ni bakit? Agngir si ayamat ti kuton. Kay si kangay akuton. Anya lakit din ni bakit? Yarig nakpay iti kuton. Grup-grupak kaya kuton. Saan kit dain? Naglabaga day tarupam anabartag. Kas kala na bilag nga alibaw. Anya? Alibot ko namanin kanyak. Day talaarak ti pagalistuam. Sinalbag ka. Arak is good to your health. Papigsan na ti bagbage. Pukawen na dagiti sakit. Tuka! Arak is medicine. Ay, anay, nagsakit na talaga anak ka, anay. Anya tinasakit tatang? Ay, nagsakit ti tiyan ka. Ay, ti ulok ko nakuma. Anya? Agtumar kayo na iti aga sa para iti sakit ti ulaw tatang. Ay, awan igatang ko, Ruel, anak ko. Mang tedak iti igatang yo iti agas yo tatang. Ay, sige man nga rod, anak. Day tingadan at igatangam tadakdakal. Anya tenggedan nasasawin nyo? Adda ayamat agas at tenggedan. Ada? Awan tatang. Ada, anak ko. Awan tatang. Tableta lang ti adda. Liquid nga agas ti kayat ko, anak ko. Diyak kayat ti tablet. Anya? Eh, itid mo langin kanyak ti kwarta. Ta siya akong ti mapan gumatang iti medicine ko. Ruel, anak. Nagkapo aki balayo nanang. Agsaksakit ti ulo ni tatang. Anya, agsakit manen ni tatang mau anak ka. Apay, kanayon nga agsakit ni tatang, nanang? Wen, Ruel anak ka. Inaldaw nga agsakit ni tatang mau. Ngam no pa inumam iti arak. Ha? Agsardang di sakit na. So, sa inya lakit din ni tatang. Isumot lagaya matenggedan ti kayat naagatangan nga agas na. Apay, nagpagatang ayakan ka iti tengedan. Wen nanang, tengedan ti kayat na apangagas iti sakit ti ulo na. Ay, nabartek man nga ruden ang agaawid ijay balaymay. Ha! Isbuandan tumanang ti sapin na. Ay mangibabain kasi karabaw, tila nagis-isbabaw.
Jakmet amo lababo gayam jay nagsibugak idi malam. Kunak no orinula. Ay, madadaal ti limbong ti panunot mo no nabartikan. Sa bali pa yan ti pagawidam sinalbag ka. Anya lakit din ni bakit? Agungat manen. Yan nilakit din ni bakit. Apay aya akay kayat mo ti arak kat makaulaw mag. Medicine ko nga raw bakit? Kabilgan ang medicine ti arak. Awan kaasping na. Anya amidis sinasasawam. Di nanto pa'y maagasan ti sakit mo. Anya sakit ko ti bagbagam. Sakit mo iti ulaw, Ramon. Mabagbag titan. Ay, anay ko, anay. Ha? Nagsakit. Na. Anya tinasakay. Ay, kalata nagsakit ti pusok, bakit? Anay. Anya. Ay, agkupit ti barokong konora, bakit? Ay, nagrigat ti umagas. Ay, taray ka laangan iti pagagasan. Ay, saan? Hindi na kita rin di pagagasan, bakit? Nangina ti ma-ospital. Anya nga ron teramida ngay. Ingka gumatang iti medicine ko. Anya. Jay lapad ti katangam nga agas ka, bakit? Kartingam! Apay yun, Uncle Ramon. Sapsapuyo, tamat di tabarukong mo. Apay ngay. Na. Kasladan nakabara iti barukong ko, kanakan mayang. Anya? Kasladan nagbukal iti barukong ko, nagtilmo na, kanakan. Ay sus, amang ano nakatilmon kayo iti tulang, Uncle. Ay, saan kanakan? Mariknak mo't ano, nakatilmo na kititulang. Anya nga ro day ta nagbukol iti tengedyaw. Ay, kaslan na abatan nakarayan ti karabukob ko. Nagmaga. Ay kat uminom kayo iti danom tapno mabasa day ta namagaan akarabo ko biyaw. Ay, sana danom ti masapul ko kanakan. Anya nga Uncle Ramon? Jay danom makaulaw. Ay, anya lakit din ni Uncle Ramon aya. Ada ayamat danom makaulaw. Ada. Awan. Ada ko naklangarudan bayang. Anya nga ro a klase ti danom dayta, Uncle. Arak. Anya? Ay, ikanak man iti gatang ko iti medicine ko kanakan mayang. Medisinyo ti arak? Huwan kanakan. Pangaasim tayo kanak iti paggatang ko iti medicine kao. If I sing you a love song. Ay. Nabartek ka manen asimang pagtramaun. I love you, Nora Bakay. I love you, tarupam. Kasla na laos manen nga ikanday tarupam. Sinalbag ka. Hindi ka kadinagong ungat. Daytoy matipagragsakak. No di mo isardang tinalabas a panagbarbar tegmaw. Dualaang alugar ti papanam. Anya, sa dino kumadagita ang lugar? No saan nga iti ospital ti papanam. Ijay kampusan taw. Anya, Nagalastaw ti pakasarsarita am amatay. anya kumangay. Ibagadan to anatay ka. Gapo iti arak. Anya, Ha? Mamartek met nga main iso anatay. Kun kunantaw dagiti tattao kun ka. ha? Ha? Nalakay at matay Ramon. Malaglagip na kapay ano nabiit kapay anay tabon. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan. Malipatan da kanton. Anya, Kabuteng danton jal alyam. Day di Ramon abarte kun kunadan to kun kan. Nagalas apakasarsaritaan day ta. Apay aya di ka makaigna si Karamaun. Ayat sapsapulam dito'y paraangan. awan ti sapsapulak, Nora. Apay ngarod apo managna ka dito'y sango ti balay Adaur urayak. Asinaw ti urayam. Aday tan ni Paribogs. Mapan kamin bakay.
Sa dinaw ti papananyaw. Mapan kami ag kuryente iti pating iti karayan. Ay sinalbag ka. At daayamot pateng ije karayan. Bagay. Timanaw asaan pa'y anagarmusar ni Tatang Mauro while anak kaw. Anya lakit din ni tatang. Pagarmusaran na jay arak. Isungarod ti kayat na anak kaw. Ay, maumaak pa yun amang bagbagakan ko na. Inton kuan. Sakit ti maala ni tatang itinalabas sa panagin inom na iti arak. Nakaamomot na iti biyag na nukasta. Jakmat nga rod maanawang agbarbartag. Aga pa kami lang. Anya lakit din ni tatang aya. Isarsarak na ti salunat na. Imbes ko maadagiti na sustansya at araon ti paunag na. Saan ba? Tajay arak ti pagarmusaran na. Anay ko, nagsakit. Anya tinasakit ken karamaun. Nagsakit ti tiyan ko, bakit? Anay. Kunkunam lang dayta. Maturog kakit day. Saan mahanura, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Nadumdum at sakit na. Ay dinakman rabakan iti kastaramaun. Makain-inom ka manen iti arak. Agpaiso ti bagbagak no, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Adon adaras nga inaramid mo dayta. Amangan no kasapulam manen ti arak amidisin mo. Jack Mano, sana no, bakit? Nagsakit na talaga ti tiyan ko. Ay jak mamatay. Kunkunam lang dayta. Mamati ka ko makanyak, bakit? Jak mamatay ramaun. Ay, mataya kun bakit? Awan ton ti asawam. Kunkunam lang dayta. Jak mamatay. Ay, mamati ka ko makanyak, bakit? Sana kagpampambar. Ay jak mamatay. Anay, ipanakon di ospital. Ay, nagsakit talaga. Ay. Oh, jak mamatay. Maturog ka kidain. Makapapuyat ka ramaun. Ay, pangasim no, bakit? Tulungan na ko na. Jakpay kaya ti matay. Naglaing kalakit din ayang agartista. No matay ka, ay kat makiasawa pa ya. Iti sa balay. Anya? Iso nga isardeng munday ta pa nagdrama-dramam. Ta sa anak amamatikan ka, nga agsakit ti tiyan mo. Ha? Ay sos, agsarsarwa ka mo tan rabaw. Ha? Ay sos, ay, ala, urayon nak dito'y balay. Inak ipakamukin ni Ruwail ti mapaspasamakan ka. Ta itaray dakan ijay pagagasan. Agyaman nak, kaintaray nak dito yung ospital, Nora, bakit? Kunak numatay ako ni Dirabe Agnakam kamat siguro itan, Ramon. Ulcer, tinaalam asakit mo. Gapoy tinalabas, apanagin inom mo iti ara. Wen bakit? Agbalbalim akon. Nakaamiris akon. Nasaya at mat no nakaamiris kan, Ramon. Di mo urayan, apatayin na kajay arak. Agasam, medicine kunam ijay arak. Bakit? Agpaimbagkan, tagawid tayaw, ijay balay. Wen bakit? Agpaimbaga kon. Kat sa naktun nga uminom iti arak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Bagay, simang pita ko. Pasensya ka nung naladaw ka nagawid. Nagsarsarita kami pa'y kanitatang ijidalan. Adda manin nakasupot nga inyawid mo, Punsyo? Anyangay day ka? Makmakan apa kay? Anyangay dagito amakmakan? Nyalaki din. Kita ang amin.
Lukatam day ta supot tapno makitam ti linaon. Nan. Ha! Nagadumot a pansit punsyo. Win bakit? Kanenta amin day ta. Gaputan na lakalaang ang mabanglis ti pansay. Mabit lang ang road, tay dasar ko iti lamisaan, lakay. Bakit? Alam day taw. Ha? Tunggal sumangpot ka? At daimot mo ang naka-plastic, punsyo? Makmakan manin aday ta. Bakit? Anya ngay dagito ang makmakan? Ay kitlo katam aday ta plastic. Tapno makitam ti linaon na. Nyalaki din. Nan. Ha? Nagadumot din asuman daytoy, punsyo? Win bakit? Agtimpla ka man kidi ti kapita. Tay kapik man day ta suman. Mabit lang ang road, tagtimpla ak iti kapim, punsyo. Ne, nagsapa kamutin ang nagpiles, punsyo. Kun nangibulsa ka pa'y iti supot. Win bakit? Naski na masapa ka mapan iti papanak. Tapno makaadua. Anya ti kayat mo asawan ang makaado ka? Tapno makaadua kiti maala makmakan. Nyalaki din. Ay nagkapoy mo dato eh. Anya? Kasangay nga may anak ni pare ambaw. Kit agpartida iti may sa ababaw eh. Kat, inimbitaranda ka kade? Apay masapol pa'y laya. Uray man kisana ka na imbitaran. Mapanalatan tanamuak mo nga agpaskinda. Anya? Nagpuskol mo ti panagrup-rupam? Mapan ka asaan ka mat ang naimbitaran? Nyalaki din. Bakit? Man ano kumangay. Kinamuak mo nga ron nga dagpaskin. Kababay na ano sana ka mapan. Anya? Kampay iday. Lumabasak laang nito'y paraangan na pari ambaw. Agpadlawak. Tapno ay abandak amangan. Dayjayan ni pari ambaw. Nakita na kaon. Pare Poncho, umasidag ka dito eh. Kuna akong kahit nga abandak. Mapana kaon. Kit isaganak mo't hindi supot na pangikabilak ka dagiti makmakan. Masaya tayong may kadagaos, Pare Poncho. Inkamot mangalan iti ka nama. Mabainak samoy pari ambaw. Kababayin samoy tiyo. Anya kumangay ti pagbainam, Pare Poncho. Kinapudno na. Lumabas ala ko maiti paraangan niyaw. Ada magayang paskan dito, paray. Ay, wan, Pare Poncho. Kasangay nga minti anak ko. Ay, wan, pare. Nagpartiak mo ta, iti may sa babaw. Taimbag lang at na pagsasangwan. Sana bali, may sa lababoy, ti pinarating paray. Basta laki di dakkel ababaw. Tapno, ano ti karnina? Sana mo lang agbayag paray. Mga laklatan iti yawid ko akanag. Taray. Nabsogak pa may. Sige, Pare Poncho. Makaammo ka natan, apapan mangala iti kanay. Agyaman na, pare ambaw. Bakay, si Mang Pita kaon. Ha? Nagbiit ka matan anapan naki-birthday, punsyo? Win bakay. At to'y tinsupot ko amakan. Ha? Adamanan inyawid mo amakmakan? Irif mo ti daduma, taduday tamakmakan. Agduduma aputahay. Nay, nadagsan mo't dayto ang nakasupot, punsyo. Kitwin, tado nga rutin supot ko amakmakan dita. Nyalaki din At dapay kutsara na. Apay ang nagyawid kay ti kutsara. Pasurot ti makmakan dayta bakay. Di kan sa unga sa unay ka dato yun. Hingga kidin idasar ta mangantan. So pala sa ucho. Mala, mabiit lang nga ron tagi dasarak, lakay. Apay nga itakalayan nga sumangpay. Bakit? Malamay. Uray ti lutom amakan. Pasensyakan, punsyo. Di magasak labiit ijay ayanda tatang kananang ko. Anya tinaramid mo ijay balay daya? Nagpatulong kanyak ni nanang amang laba kadagiti kurtina da. Iso ana bayag anak. Nagpatangdan ka kumaakin ni nanang mau. Anya, apay ko mga agpatangdanak kat nanang ko dayjay. Uray mang nanang mo. Nagtrabaho kamay. Naglaba ka iti kurtina na. Tulong ko kin ni nanang dayjay, punsyo. Saan mat anadagsan dagiti kurtina alinabaan me? Unay ka dato Di mo aramatin ti panuno mo, milay. Awanan ti librita panawain. Anya,
No ayaban na ka man ni nanang mo aglama. Singiram ti bayad mo. Anya? Adda dito'y tilista ak dagiti agkasangay ita abulan dito'y lugar may. Ilis-listak kay dagiti nalaing nga agsaganan umadanon ti kasangay da. Day taon. Nigayam lanay ti agkasangay inton bigat. Ingran din da ito ti agsagana kay. Dua kaldain, kun dua baboy ti pinartiday di napalabas sa tawain. Galanti mo ito. Sigurado ng grandi man ti sagana na inton bigat. Ay na, maglaki din ti lista ito. Amok ti papanak. Punsyo, listaan samot day tabas-basaam. Way, bakay. Anya ngay alistaan day ta? Ke, listaan na kita kasangay akaroba. Unay mo datoin. Anya? Nakalista dagiti agkasangay akaaruba? Way, namok na kiti mapan ko pakipunsyunan. Di ka lagbabain iti day tangar aramidong punsyo. Pagbainam kumangay. Uray di ka na imbitaran. Mapan ka. Anya laki din, aya. Imbitaraklatan at ibagbakit. Bakit? Saan mo tadakas tararamidan? Anya? Makan mo ti mapangko gagarain. Sa maysa, duwata mo ila mairanranog. Kang kanam mo lang nagiti sang pagkaw. Unangam kababain no day talatan punsyonan ti papanam. Bagbagay mo tinagan mo a punsyo. Gaputak kuto-kuto ka iti punsyonan. Anya laki din ni bakit aya. Nagadong mom. Di mo labsin ti mapan makipunsyon ta kababain punsyo. Sapay nagado ti iyawid mo amakmakan. Tila ibagbakam. Talagamat. Okay lang ang timapan ijay punsyonan. Basta naimbitaran ka. No saan ka naimbitaran? Saan ka mapan ta kababain? Nagadunga sa Anya? Kasangay mo gayam ita, lanay. Apag iso alumabasak ko man dito'y parangan niyaw. Nakita ka na ganun ti tao. Won punsyo, kaputa da kamot langan ditoy, ingka mangalan iti kanam. Ay? Kino, kalkalpas ko na nga ni balay, lanay. Nabsugak pa mo. Sa maysa, makaumati ka na yun na karnay. Karni man ti sindak itay ijay balay. Aya, Ang gaputa kasangay maw. Kun inawis na may. Ay ka inalatan ang mga ala iti kanag, lanay. won punsyo, makaamukan ang mangala iti kanam. Kunakman no mangan ka punsyo, insupot mo matanda iti makmakan. Ha? Ay, mga anak ko ma. Talaga, nabsugak pa'y. Lanay. Iso nga insupot ko lang. Nagiti ka nagkuma. Kasta ka di punsyo. Way, lanay. Ay na, nagadumanan ti sagana ma. Agduduma aputahay. Nilakay ko, tinagastos iti kasangay ko, punsyo. Kastaya. Isumoy lagaya, maing grandi ah. Gaputa from Saudi with love. Dakkel ti sweldo nila kay mo ijay Saudi. Gaputa may nga engineer. Agawid ako. Agyaman na kadag ito'y amakmakan. Lanay. Makmakan man ang dagiti insangput mo punsyo. Anya laki din aya. Amom lang aro din na makmakanday ta. Ibagampay lang. Una nga mauma kamutan. Kanayon latan anagapoy ti punsyonan ti kankanenta. Mauma nga. Di ka kaagyaman. Tado ti sidsidain ta. Saan ta nagumatang iti naima sa masida? Idi damo, okay lang ang kanyak nga agisangput ka iti makmakan. Ngam ita, mabain akon. Anya laki din aya. Anya kumangay ti pagbainam. Gaputa kuto-kuto kan iti punsyonan. Basta dagpas kan, adda kamot ijay. Nagaduma na sa umaw. Anya laki din aya. Punsyo ka talaga ang nausam iti punsyonan. Listaan man nanday takit kita ang punsyo. Way, milay. Talumit tingal daw sa anak anapan nakipunsyaw. Ay na punsyo. Day talatan ti into naram. Adamot igatang ta iti naimas asidaan tano kayat ta. Dumalat ta, bakay. Anya ti duma asasawam dita. Duma ti magatang ngam iti saan. Nem imas ti maiyawid at araw na naggapoy ti punsyonan. Anya? Kit talaga, may mili. Mailibre pa iti kananta. Iswa kita mananaimbag dito listak. No asino tagkasanga ita akaro ba? Nagatidugan day ta alistaan tagkasangay punsyo. Wen
Tatunggal adag kasangay. Ilislistak. Tapno jak malipatan. Sino ay ang agpaiso tag birthday manay? Daytaw ninanais ka magayam dag kasangay inton sumarunong aldaw. Di ka mapmapan, Punsyo. Kababain no saan ka na imbitaran. Anya laki din na ya. Di naman labdan. Tada ito'y ti pagayata. Milay. Pare Ponsyo, adda kamot dito'y paraangan na pumanag na. Apay ka day? Parembaw. Sang ka di nga itati kasangay ninanais ka? Jak masigurado, pare Ponsyo. Apay aya adam damagay. Ha? Umayak ko maki-birthday. Parembaw. Nukas pangarigan ta kasangay na ita. Ay ket orayan tayo nga gimbitar da. Ta kababain, no mapantayo a para kadakwada laang ti sagana. Kuray sanda nagimbitar Mapantayo latta. Parembaw. Manumula di kanan tayo. Ay, no siya, mabainak, pare Ponsyo. Kasanaon, no basit la di sagana da. Nabasit ti sagana. Pagbabasitan Pagbibingayan. Parembaw. Kasjay. Anya laki din. Ulitay, pare Ponsyo, mabainak amapan no sa anak na imbitaran. Anya laki din. Parembaw. Pagbainam kumangay. Kit saan ka mga agar-aramid iti krimen. Isungawan ti rumbang pagbainam. Parembaw. Dagitila ang asidag akakabagyan tayo ti inawis ta iti kasangay kaw. Tabasit laang ti sagana. Ay, wen, bakit? Tinapatag, ada sagana ita kasangay mo. Sa bagay mo't kitdi Ha? Apay, iska. Nimot Punsyo di agisupsupot iti makan lakay. Ha? Huwanyag pa isaw. Saan tamot nga inimbitaran day tataw? Ngam apay nga da di tao ikat agisop-sopot pa yan iti makmakan? Ha? Payman! Happy birthday kini nanais ka. Tatakulas. Happy birthday, Taro! Pam! Anay ko. Dinanog na muteng. Tatakulas. Nagposkol ti pa nagrop-ropam, Ponsyo! Inawis da kaya nga umay nitoy? Nagisupot ka pa yan kadagiti magmakan? Kat nagbasit ti sagana may para laang kadagiti kakabagyak? Pasensya kayo. Tatakulas. Isubli kong dagiti makmakang nga insupok ka. Saanayin! Kukwa mong dagita! Salbag ka! Agyaman ang araw. Tatakulas. Talaga nagposkol ti rupa makaruba! Tiyamom nga ta, kat jak amo ti aramid mo. Tapno adda sukat dagiti inalam amakmakan. Daytoy nga rod ti ipabalon ko ken ka. Daytak ti rumbungkin ka. Salbag ka. Gunggunam Punsyo. Nagkapetan dagiti matam. Ken limtag pa yan day ta nagpuskol asubil mo. Bagat! Dandanin di mo maungap day tangiwat mo. Gapo iti mading aramid mo. Nagkunangamin ken ka nga inka inakukos dagiti makan. Ket apag isulaang ti sagana da tatakulas. Ay, kababain da ito nga inaramid mo. Iso nga agnakam ka. Dayta ti maganab ti kuto-kuto iti punsyonan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din.